Croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I ben llanw pencampwriaeth y tîm o 5. Mae Bernard Llywelyn wedi gwneud gwaith arbennig iawn a wedi tynnu nhw lawr I dyrru bryd, sef y glas Prydeinig, y gwartheg Burgorn a'r gwartheg Hirgorn. Mae Rhiannydd Davies I wyres gyda fi fan hyn yn y pwynt sylwebu o hyd. Mae William Owen o griciaeth yma gyda ni o hyd hefyd. I ni wedi mwynhau on yn fawr iawn yn do. Ac I ni'n mynd I glywed nawr beth sydd gan Daci neu Bampa I weid Rhiannydd cyn fi ddim yn ati I ddewis pencampwyr y tîm o 5. Felly fe dawelwn ni am eiliad bach. You guys ready up there? Okay? Okay? No? Okay? Can I go with it? Absolutely. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the Royal Welsh for inviting me to do this very prestigious job. I don't quite know how they came down as far as me, but I'm grateful nevertheless. I think what I need to point out really that this competition is what it says on the tin. It's a group of 5 cattle. If I'm being honest, some of the best cattle in this ring at this moment are probably in the back row. But that, as I say, is not what this competition is about. I've expected them to behave as a team since they've come in. I watched them as they came down the ramp and went around. And I just know how much work some of these stockmen and women have put into getting these teams together. And I think that perhaps is a critical thing that has possibly been missed with some of the teams that have been left further back. I think politics perhaps may play a part in the whole situation. But certainly the 3 teams that I'm left with are exactly that. They are teams, they're well matched. I've looked at their locomotion in particular because I'm a native breed man. And to me, unless an animal can walk, it's of little or no use. And particularly in this time when we're being forced into considering carbon sequestration. Grass is something which is sequestrating carbon all the time. So as a consequence of that, these animals have got to graze. And certainly perhaps that's why I've been slightly biased towards the native breeds in my final lineup. We've all got our preferences anyway, so I'm not going to excuse myself for that. And I'd also like to say to the stockmen, how wonderful it is to see such a wonderful turnout of animals, in spite of what the Animal and Plant Health Agency are trying to do as far as showing is concerned. I know an awful lot of us have come up against an awful lot of barricades as far as getting here today. And certainly a lot of the rules seem to make no sense at all to me, certainly as far as showing cattle is concerned. Anyway, I'm delighted with the turnout. I will have pleased some people, but I certainly want to please everyone. I've certainly pleased myself, and I've enjoyed doing it. Thank you very much indeed. Wel, arbennig iawn, go lew fe, da iawn. Fel wedi dweud, mae ddim yn mynd I blesio pawb, ond mae wedi plesio ei hunan, a dyna I gyd allith ei wneud, a dyna sy'n bwysig, Rhiannydd. Le mae'n mynd, Will? Wel, dwi yn mynd I sticio fo be... Burgorn. Dwi'n meddwl bod y trio ni'n gytun. Mae'r Burgorn falle sy'n mynd I fyna hi, ond dwi'n lwco'r Hirgorn ar y pen pella fyd, mae rhai weid. Ond mae yna rhywbeth am bwer y tarw ar fuwch yma yn y Burgorn, ond mae'n mynd lan at wartheg yr ucheldir. Ond mae'n dod nôl, dwi'n meddwl. A mae wedi tawelu yma. Ynddi. Na fo. A ni'n mynd am y Burgorn! A'r Hirgorn yn ennill y cilwobr, wel, arbennig iawn, a drycha'r boddhad ar wynebau nhw hefyd. Fel wedon ni, yn gynharach, Will, mae'n golygu gymaint i'r Hirgorn hefyd, yn dweud? Ynddi, no, so. A chwarae teg, ia.
Dwi'n gwybod, mae'n siŵr bysa Bernard yn licio bysa yna tîm cynhenid, ond maen nhw'n heiddi bod yma fyd heddiw. Chwarae teg. A fydd e'n gweud yr hirgon, y gwartheg yr ucheldir o'n i feddwl wrth gwrs. Ie, gwartheg yr ucheldir yn cipio'r gil wabr. Am hyd sy'n gada tarw na hefyd wrth gwrs yn dyfennu, ni'n gweld pwer y burgorn yn hyn nawr. O, boi o boi. Maen nhw'n dîm a hanner ydyn nhw. Ydyn. Y fywch a'r tarw na, jyst yn gosod y tôn rhianydd. Maen nhw'n dilyn y pimp yn smart iawn. Boes, da iawn wir. Llonggorchiadau mowr iawn i'r gwartheg burgorn. Wedi mynd â hi yn y bencampwriaeth tîm o 5. A llonggorchiadau mowr iawn hefyd i wartheg yr ucheldir yn heiddi i eiliad yn yr hael. Ydyn. Maen nhw wastad yn cael eu gadael tu ôl, a mae bobl yn anghofio amdano nhw, ond heddi yn sicr, dyn nhw ddim wedi cael eu anghofio amdano. Ac yn anghofio pwysigrwydd y bryd pan mae'n dod i fridiau eraill. Enghraifft, y ling, y croeso mae pobl yn ddefnyddio i gael y gwartheg ling, a'r semental nôl ar hyn i gael y sim ling ag ati. Maen nhw'n wreiddi ni lot o'r hyn sy'n digwydd yn y diwydiant ar hyn o bryd. Chwarae teg i lot o cynnydd, maen nhw wedi cael eu gadael ar ôl. Mae wedi bod yn anodd iawn iddyn nhw gystadlu efo bridiau cynnadirol, ond chwarae teg, maen nhw wedi dal i tir. Ydyn. A maen nhw wedi altro nhw'n ofnadwy, a maen nhw yn meddyg competio heddiw, fel mae'n dangos heddiw. Maen nhw'n llawn heiddi be maen nhw wedi gael heddiw. Am y tro cyntaf ers aml i flwyddyn, dwi'n meddwl i ni wedi gweld bryd cynhenid yn cipio'r bryd bencampwriaeth Aris Bencafwr. A mae'n braf i weld hynny. Mae'n braf iawn. Felly arbennig iawn, llonggorchiadau mowr iawn iddyn nhw. A gai ddiolch o galon i ti Wil ac i ti Rhiannydd hefyd am ymuno da fi. Mae wir wedi bod yn bleser a wir wedi mwynhau eich cwmni chi. A'r adloniant, achos dyna beth yw e'r adloniant i ni wedi gael. Ydy. Bydd ar athlu yn o'r Rhiannydd? Bydd, yn sicr. Bydd dy wrth i fod yn bydd. Bydd. Llonggorchiadau mawr iawn i ddyferu waith. A diolch i chi'ch dau. A dyma nhw'r tîm buddigol. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Ei, mae da chi dîm special? Os, na, ni'n bles iawn, war y teg, o lot o waith yn mynd i paratoi'r dama, so mae'n werth y gyd na. So deimlad yw i weld y burgorn ar y brig, boes, yn y tîm o 5? Anhygoel yr unig eraill y feddwl amdano. Wir yn arbennig i gael 5 yn nifel i matcho lan mor dda, a i gynrychioli'r bryd yn mor dda. Anhygoel. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi, neu adlu chi fynd i fwynhau a dathlu. Llongyfarchiadau da iawn, ac a'i draw yn sydyn iawn fan hyn nawr at yr uchelydd. Bleci, gai gair yn sydyn iawn. Ei, llongyfarchiadau, be ma'n olygu i chi nawr? I fod yn is-bencampwraig yn y tîm o 5, ma'n is-bencampwyr yn y tîm o 5. O, briliant. Lle ni'n beth gael gwell. A rhoi diwedd dda y siow. A i chi wedi bod yn aros am y diwrnod yma spel fel bryd? Sa'n credu, oedd y bryd wedi bod o blaen. So mae'n briliant. Ti'n dathlu hyn o Bleci? O, ti eisiau de. Golau wir, well done. Llongyfarchiadau, da iawn.